Lakhipuronline puthok saba November ki tangkun ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba Pao Arambai Tingolna Kasar Cancer Hospital ga kusamnaduna blood donation ke mama Lakhipur khunauda pangthokre Apunba Maitei Tengolna silangduna pangthokkiba mifamna December 12 da Mairalup ani amatoina pangthoknanabagi matangda khanakre Lakhipur subdivision gi tolin kun lambi gi mayada masak maming khangdaba nupi gi asibak chang ama thengnakre Ampal gi lamjing makhada nauna maira paibilup ama semkhre Ipsa Chingmei Chanpur Kaipul branch na konma mapam singda leiriba relief camp marida ningtham gi phirol sing yanthokre Manipur Film Journalist and Critic Association amadi Manipur State Film Development Society na National Film Award singba taramna hokre amasung Bharat pu maithiba piramduna Australia na taruglak subo hoina world champion oikre Haujik mapungoiba Pao tabirasi Arambai Tengolna Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar ga kusamnaraga voluntary blood donation camp North East Academy Kasar Lakhipur khunauda ngarang pangthokre MDC ki chairperson Mutum Rinana ribon kaktuna blood donation camp adu haudokhi tungda miyam gi oiba achama mifam ama pangthoktuna I dan tawbagi kanaba singi matangda wafam kaya phangdoknakhi thauramda Saikhom Kamlakanta social activist Mutum Rina chairperson MDC Dr. Sabnam B. Barbuya, in-charge and medical officer, Blood Center, Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar, Koilan Chakraborty, founder member, Kasar Cancer Hospital and Research Center Silchar, Kabrabam Anita, ZPC, Lakhipur East, Leisungbam Robindro, Vice Chairman, Lakhipur Municipal Board, Khomjinba Aruna Devi, President, All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee, Ingudam Binod, Retired Teacher, Amit Das, Ward Commissioner, Laitonjam Nandakishore, Principal, North East Academy Amadi, Oinam Bidit, Member na, Mathang Sitna, Thoromgi Mipamapu, Atoiba Mitung Amasung, Ikai Khumnazaba Mitung Sing Oina Dais Tapamki, Mitung Sing na Magi Oiba Wapam Tamladuna, Arambai Tengolna asigumlaba idan tawbagi kembama pangthokpa sida thagatpa phongdoknakhi tungdasu lubasina miyamgi yaifana nabagi tabak kaya tawrakani haibagi thajaba thamki miyoi chahumukna saruk yakhiba blood donation camp sida miyoi marfu humdoina idan tawki blood donation camp sida saruk yakhiba Dr. Sabnam B. Barbuya na hai thoromasi Lakhipur gi oina meiteina organize tawba ahanba blood donation camp ama oibata natana khwaidagi yamna idan tawba camp ama su oiba ngamle loinana idan tawbadasu nupina khwaidagi yamna idan tawba ahanba camp amasu oire haikibata natana Arambai Tengolna Manipuri singi loop singi manungda Kasar Cancer Hospital da idan tawba ahanba loop oire haina sumahangna phongdoki hairi আপনাকে প্রশ্ন করবে না যে আপনি আমাকে ব্লাড দিন আমি আপনাকে ব্লাড দেব আমরা কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালে ব্লাডের কোনো এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন হয় না আপনি যখন যাবেন আপনি ব্লাড পাবেন কারণ আমরা মনে করি আপনি রাত্রে হয়তো 12টা 1টায় যাবেন কারো প্রয়োজনে ব্লাডের জন্য তখন যদি আপনাকে আমরা বলি যে আপনি আমাকে ব্লাড দেন সেটা ক্রুয়েলিটি ছাড়া আর কিছু না তাই আমরা এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন নেই আমাদের স্টকে যতক্ষণ ব্লাড থাকবে আমরা আপনাদেরকে দিয়ে যাব ব্লাড পিরাদি ইসাদগি ইমে তাহিনি হাইবাগি আকিবা মাফাংনা ব্লাড পিনু হাইনাবা মাইকোগি কই তাউরি জুমদা asi mayam na asi wrong concept ni blood chidia ikoi pi badam na phai isa da kari gumai gi hemoglobin level sina jab jana matik sana le bata di blood pi ba phai blood check pi ra ga di anong go blood ama ai ki sa da komu chilak ni ba আমাদের বরাকলিতে আছে প্রায় 40 লক্ষ পপুলেশন তার মধ্যে 30 লক্ষ পপুলেশন এমনি ইনএলিজিবল হয়তো তাদের কোনো ডিজিজ আছে হয়তো তাদের এজ হয়নি বা ডিফারেন্ট মেডিকেল এবং সার্জারিয়াল ডিফারেন্ট জন্য কিন্তু যে 10 লক্ষ আছে এই 10 লক্ষ মানুষ তো এগিয়ে আসে না আমাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে 5000 এই 10 লক্ষ কি 5000 রোগীকে বাঁচাতে পারবে না Arambai Tengolna Saphuglapaga Samasta Magi Kunaida Maniyama Tahalakada Anba Kalriba Makoi activities of blood donation si Masi Niyoiba Punabaku Olaga Niyobi Jatigi Fighting Atuiba Savagi Masakorba blood donation ama Emo Pangtolak Bahibisi I
subject simak kanbi dei wa arambai engol bu aina punsin sangna kuna ya sabato bu ngamba bina bisino haina ai mabu kuyada thoni jage maramdi asigumba ikoi thoramasi yamna aphaba thoramni haibasi matam punamakta isa singna matam sangna ikoi unity asibu injel manana takotpa sigati suena takotpa संस्था होइदुना आरामबाई तेंगोलना लौरिबा थौदांग मयाम सिंगि मनुंगदा एनो थोइदोपा थौदांग कतैसु लौरखिदनि हाइबसि आइगे थाजबनि अदुना ngase koi ima lepak ki damakta manipuri ma ki damakta thawai tat ki basing loina na arambai tegol haina thawna leiraba itinau sing pumna makna yai phare ki damakta yai phare bai tegol na yai phare makke phanga koi i khalai phangda wa ba i khalai negative is ayam wai negative a negative o negative negative is positive se marang kale फाइनली मरांग का जा इन्हें खंजर बजा ऐसा किसी ए पॉजिटिव से हम मरांग का किसी ऐ जो खंजर अदुना नेगेटिव से खरा मरांग का ही अदुना ngसाई ऐ ना हजर सिना ऐ मियोय मंगा का इंफाल दामा सिजा दामा गुवाहाटी दामा रे दिल्ली दखंगे दामा लखीपुर दखंगे मियोय मंगा ऐ का ब्लड ग्रुप मानबा मियोय मंगा का फ्रेंड हमदा कोई ngasi voluntary blood donation camp tawisida mayam punang lakhoi gi support obibi yam harawi ngasi lulena na dice lengle ipam yam punang pu saruk jar bagi koi hanjen na thagachari lions club so koi hanjen na thagachari ko laiba bibhinna organization punang ta so koi thankful tawi plus akoi we are planning to do this type of blood donation camp every 3 months so I request each and everyone to support us in future also. Thank you so much. Apunba Maitei Tengol na silang tuna Lakhipur Kuman Ibudog Thongnang Lampak Tangarang Nongmaijing Numit November ki 18 RK Sanatomana Mipama Poidana Pangthokiba Mipamamada Sonai Dholai Lakhipur Udarbon Amadi Borkhola Dagi Maira Paibi Singhi President Secretary Amasung Advisor Sing Loidana Tongan ba CSO Sing na saruk jaduna Maira Paibi Lup ani punsinduna Lakliba December ki 12 Pangthokpa Nupilan Amadi Nupi Numit ani asi amatto oina pangthoknabagi matangda kupna khanakre mifamna lakliba November ki kunthra gi manungda Maira Lup ani asi punsinana ba haijakiba kalena karigumba November ki kunthra gi manungda Maira Lup ima anina punsin jare haibagi paudam biraktrabadi khun gi Maira Paibi ima singna thoramasida saruk yapagi mahuta masagi khunda pangthokpa haina waremna khi haire aroibada mifamapu RK Sanatomana Pigau Sana Izaduna Punsin Nabagi Matangda Maira Paibi Lubani gi mafamda haijakhi haina apunba Maitei Tengol ki cherol amada khangalakle Itali maramdi asi berkira bisanya si Barak Tampak, amaga apa nuai itu si tongga tu bah, amaga jalan bah, amaga Yesus masih kini tu bah, amaga tu yang bah kan na, maram bisanya hari bisanya si jadi ni jam kerja ni rumah tu jadi ni jangan. Asyik ngomong dah fakta, berani sini menunggu, tapi jangan nama korang bagi saya, masih ni masih kunjung dia hanya, ikmal itu hari ni kita hari ni. Lakhipur Subdivision ki manung chanbada Tolen Kun Fursal Ground Manak lambi ki mayada masak maming khangdaba nupi amagi asibak changa mata duna leiramba thangnakre ngarang nongmaijing numit numidang gi pung 6 makhairom tarakpa duaida Tolen Kun gi Village Defense Party BDP gi mioi singna thangnaduna thodok asigi matangda police ta pau pi ki hairi pau asi iba phawbada nupi asigi matangda langla langsin amata khangmangamdana leiri Assam Manipuri Maira Paibi Apunba Lup Ampal Gilamjing Makhada Ngarang Brobondo Maira Paibi Lup Ama Semkre Kula Sakhi Devi gi yumda pangthoki ba mifam aduda Tilotama Devi na mifam apo athoiba mithunglen oina Beni Misra President Ampal
Prabharani Sharma VP Ampal, Vijaya Singha General Secretary Ampal, Biramangol Singha Oina Maniton, Seram Herajit na Chingba Miwe Singna Daistapam ki. Mifam na Manipur da Laikidraba Singidamak Minute Amatumina Leptuna Mapurgi Mafam da Thauni Zaki. Mifam na Kupna Khanaraba Matungda Miwe Kun Mangala Saba, Maira Pai Bilup Semki, President Oina CH Tilotoma Singha, VP K Lairang Singha, Amadi K Kalpana Singha, General Secretary CH Sanatombi Singha, Joint Secretary KS Sanatombi, Assistant Secretary CH Hemolota, Treasurer da TH Ranesori, Information and Publicity Secretary da TH Tombiton, Loinana, Member Singh Khanki, Loinana Lakliba Marfumari Subanupila Ning Sing Numit, Mapung Panaba Honaminagani Haina Suwarep Naki, Mipam Gyatuba Mitunglen, Beni Misran Haiki Beda, Hauzik Iram da Manipur da Togliba, Kangluki Irangasida, Ikoi Maira Paibi Singna, Lauriba Taudangasi, Choktok Ningaini, Aduna, Aikoisu, Assam da Ladiba Maira Paibi Singna, Tauna Lingzel, Utpagi Matam Oire Haiki. Aduagi boy, Jauda was one of the Jauda, the Handa Maroina, Manipur, Suze, Manipur, Danasi, Maya, Loina Kangare, Loina Tanare, the Imarepa, Iram da Manipuri, Waraga, a Quina, Sum labor, Okoidam, the Bagi Maramama Oiduna, Aduna Adugai Suhena, Kungang Natana Tatar, Sumanga Tatarsu, Manipur, Gimera Pabina Manipur, Kali, Kanju Kangaduri, Hajaji Sukali, Mamanga Sukan, Lai Haying Lupilana, and a Kogi Toduri Shimak, Imakaya, Tawai Tagabani Manipuri. Ipsa Chingmai Chanpur Kaibul Branch na Konba Mafam Sing the Ladiba Relief Camp Panita, Ningtham Gi Pirol Sing Yantokre, Chanpur Mandap Relief Camp, Ima Nganu Leima Relief Camp Chingmai, Kaibul Makha, Ima Pawebi Relief Camp Amadi, Kaibul Mayai Lekai Mandop Relief Camp ni. Hai River Relief Camp Sing Asida, Lanjan Raktuna, Awabataraba Iricha Singda, Ningtham Kanganaba Pirol Sing, Narang Ayuk Achamba Mipam Amagaloina Najentokre. Polam Sing Asi, Dimapur Meitei Council Amadi, Struggling Women Association, Wahengwam Lairembi Maning, Impal, Anina Mateng Panglakibani. Tauram Masida IPSA Head Office ki President, Birjit Taurangbam Amadi, IPSA Branch Chingmai Kaibul Chanpur ki President, Haubizam Gambhir Meitei Anina, Chief Guest Amadi President Oiki. Loinana, JCILPS ki Convener, Finance, Chingkai Luang, Tabaktagi Potharaba Oinam Mangi Masung Oinam Manisana, Saiton Awang Laikai dagi Social Worker Muhammad Alimuddin Hairipa Singh Asina Guest of Honor Roiki Haina Branch Asigi Secretary Salam Soba Mitegi Cherolamana Hairi. Manipur Film Journalist and Critic Association Amadi Manipur State Film Development Society Anina Kusam Naduna National Film Awardee Singbutaram Nokpagi Thormama November Gitara Preview Theatre Palace Gate Impal da Pangthokre Manipur Film Journalist and Critic Association ki President AC Netrezit na Mipama Poiduna Pangthokhiba Thoramda Aigi Kona Film ki Director Ani Bobby Wahengbam Amadi Maipaksana Horongbam Pabung Siam Film ki Director Haubam Pavan Kumar Aikogi Yum Film ki Director Mayanglambam Romi Mitei Amadi Beyond Blast Film ki Director Saikom Ratanda Soul Amadi Citation Pituna Taram Noki Thoramda Saruk Yakiba Sanju Basaspati Mayum Secretary Manipur State Film Development Society na Taram Nok Pagiwarol Thambakaloina Aikogi Film Sing Asi Critic Sing na Naina Biduna Hena Apaba Maigeda Purak Haning Bagi Apama Pongdoki Athoy Baleng Birakpa Oikiba M. Joy, Commissioner na Film Chakot na Bahonabada, Department ki Maikay dagi, Pangbaya Bamating, Pangna na Bahonagani Haina, Bang na Fongdoki. Akan na Bamitung Oikiba, Sri Mega Chandra Kongbam na, Apaba Pilamama Oirag na Mahonabada, Kana na Bahibasi, Yam na Makmatautai, Haiki, Aduna, Film Critic Singi Taudangasi, Yam na Chawi Haina, Mahag na Makataki. Tauram ki President Oikiba, AC Netrezit na Hai, Association na Sina, Tha Amagi Manungda Amukti, Film gi maramda khananai na bagi thoram sing pangthokna na bahonagani ahanba oina thoramasi December tha sidagi haudokpagi wafam panki miyamnasu hiramasi gi matangda mateng pangbina na ba appeal tawki aroibada Dr. Maibam Ratan Kumar na miyamda thagatwarul phongdokhi ICC Men's World Cup Cricket ki Bharat amadi Australia ki marakta ngarang Ahmedabad ki Narendra Modi Stadium da sanakiba final match da Australia na Bharat pu maithian khre hana betting tawkiba Bharat na api baran yankai da wicket tara turaga run chani ga ni fulorong ke masigi paukhum da Australia na
अपीबा ओवर यांखैगी बॉल निफुनिथोय वाटलिङैदना रन चनिगा निफुमाथोयगी टार्गेट यौबा ngamखि मसिगा लोइनना ऑस्ट्रेलियाना तरुगलक सुबो ओइना वर्ल्ड चैंपियन ओइखि नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलिन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओरिबसिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बयाहले लायंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंगथिना पांगथोकहंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोटपसिंग सेंगदोकपा ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankhadhanduna hakchang phana thamba ngamali मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी असगी कानाबा लौबियु मसिमक लेंसिंबिरगो एनर्जी हीलिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर 1 नोंमाइजिंग नतबदा निमित खुदिंगी आयुकी पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए सर्टिफाइड मोबाइल नंबर 9435070286 खांगनजबा अमा एथलेटिक्स एंड फिटनेस कोचिंग सेंटर अमा कासार बिना कांदिदा हांगदोकचरे हाइरिबा कोचिंग सेंटर असिदा चयोलदा अनिरक लमजेन चेनबा लॉन्ग जंप हाई जंप ट्रिपल जंप शॉट पुट डिस्कस अमदी जैवलिन थ्रो न चिंगबा मसाना सिंह ताकपी तंबिके तौरी सरुक याबिनिंग बसिंगना मोबाइल नंबर 8638478988 नत्रगा 7899795648 नंबर असिदा ngasimak pau phaunabiu अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना आरामबाई तेंगोलना कासार कैंसर हॉस्पिटल का कुसमनदुना ब्लड डोनेशन के ममा लखीपुर खुनौदा पांगथोखरे अपुनबा मैतै तेंगोलना सिलांगदुना पांगथोकिबा मिफमना डिसेंबर 12 दा मैरालुप अनि अमतोयना पांगथोकननबगी मतंगदा खनखरे लखीपुर सब डिवीजन की तोलन खुन लंबी की मयादा मसक ममिंग खंगदबा नुपी की असिबाक चांग अमा थेंगनखरे आमपाल की लमजिंग मखादा नौना मैरा पाइबिलुप अमा सेमखरे इप्सा चिंगमई चानपुर कैपुल ब्रांच न कोनमा मफम सिंह लेरिबा रिलीफ कैंप मरिदा निंगथम की फिरोल सिंह यंथोखरे मणिपुर फिल्म जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक एसोसिएशन अमदी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ना नेशनल फिल्म अवार्डी सिंह तराम नोखरे अमसुंग भारत पु माइथिबा पिरमदुना ऑस्ट्रेलिया ना तरुगलक सुबोइना वर्ल्ड चैंपियन ओइखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।